ti panunot mo, resulta ti dismayan, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla din makalayat, amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di agini. No bilang man madimam mo, ti sao ti Diyos puno, ket nulok tam tapusum, ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Kabalin ka unay, awan pagbut nga, daadaak kita presensya. Manakabalin ka unay, agyaman na Jesus iti amin apitik puso. Inik ka nakibiyag ko, sa umang silaw kanya, inik ka na espiritu. Kenam na mati inagaw, inik ka na kitalge. Ikararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay. Amin ama sa puko, Jesus na imbaga, Jesus na imbaga. Pagbut nga, kaadaak kita presensya. Jesus na imbaga, Jesus na imbaga unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Adat mana ngajak kamu, adat lugar ngajak na panang, ngemti may sa
kito'y puso. Ti Diyos pudno unay. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso. Ti ayat na dakkel unay. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso.
saan ang mabayag mapukaw da. Ngem ijay gloria ket biag nagnanayo, madamdamay sunto ti pagtaenga. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kam tubayan, ay wanan ka inggana panupala. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbi, ketong palen ti bilin ni Kristo. Taas si degen ti yaay na, nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Ikapay na umagayem, ita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod am day tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsa. Kunam nga sikaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen, ipakong babam day tabagin, nersus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka,
agis eskwela nagaduti kuwarta inteda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala ingana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adut nagtuturunga ijayak nga naisagmak nangalaak ti problema unak nu awan namnamak nga masulbat ti problema kem ti Dios nagsangita kararagput ng egana nagserbiak iti apo pinakawan at pasuko pinalbaliwan at yagpo ket permiti ragsakko intuloy ko ti eskwela dananang kentatang nakaragragsak agyamyaman dati apo ingganat naturpus ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada di kayaten nga agsubli ti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagnaken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka Kristiyano pabilgen nakakankanayo lumardarang kasla apoy kakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jay agrigriga amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kalkalabane ngem awan
bilgen nakakan kanayon tumardarang kasla apoy nga kanayon agayos ka kanyak nga kasla danon tapno matulungan dagi jay agrigrigan ket amin nga kasipnetan masilawan ket amin nga kasipnetan masilawan ikapay na umagayen ita ka malingaan aramiden apay nga di ka makonsensya inal daw nga agbasbasul ka agpanpanunot kan-an sakbay nga maladaw ka madangkan tapod nung adalan talikod amday tapag pagbasulam mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan kunam nga sikaket Kristiyano ngem tibiyag mo na punot gulo panagbalbaliw met tinapanunot mo ngem di mo amuno kasano dala ka lang day tagayen ipa kong babam day tabagin Jesus ti asid kam chikayat mo ket maalam day tabiyag mo mabalbaliwan agpanpanunot kan-an sakbay nga maladaw ka madangkan tapod nung adalan talikod amday tapag basbasulam mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan maysa nga aldaw ket sumaro ka ti samwanan ti namarswaken ka husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam isu nga agpanpanunot ka agpanpanunot kan-an sakbay nga maladaw ka madangkan tapod nung adalan talikod amday tapag basbasulam mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan isu nga agpanpanunot ka Apo agyaman at tiki na imbag mo Kapukin ka nagbaliwan daytoy biyag ko Japman amo no makasubadak to Toy aya nga impaay mo Agyaman na kikinatan mo Tibindisyon ken amin
silbi akin ka itinapuno, kas maian nuruti kayat mo. Dawat ko ngarod itakin ka, di ka asim adi agpatingga, itikas kanyak ama nagbason, itim ka di pamakawan mo. Agyaman iti sagot nga inted mo, namaem adi nga mapukaw to, to'y talento nga inted mo. O sarap apagdaydayaw ko, tarabayan na kad o apo, kadagiti na imbag ang maaramid ko, ilisin na kadagiti pagbasula, tapno agbiyaga kumaan na santuan. Gawat ko ngarod itaken ka, di ka asim adi at patingga, itikas kanya ama nagbason, itim ka di pamakawan mo. Itikas kanya ama nagbason, itim ka di pamakawan mo. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok adot sa lutsod, taunet ti panunot mo, resulta ti dismayan, tal na di mabirukan, kaputi na palabat, nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan, amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di agini. Nubilang man madimam di sa uti Diyos kuno, kat nulok tam tapusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma.
sa marukod, inaldaw marikrik naktiin nagpanagbiat. Umay man titudo, kalgawin no bagyo, dintuag balbali tiyapo. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnaak, Espiritong kanayo na sumipsibay kanya. Isugmang tetipig sa talnaken tiliw-liwa, lumabay dakes sa rigna. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Shakti silaw tilubong, humay kayo surutenda. Ket ikang kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Shakti silaw tilubong, humay kayo surutenda. Ket awan tunti na sigit, dalan na pagnaan. Amin na marigrigan, sumurot kay Kanya. Dahil kay masarakan, tibangar ken silaw diyan. Shakti silaw tilubong, humay kayo surutenda. Ket ikang kayo
sulkuin karuna kani jay krus di Kalbaryo sinupot na. Sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Lumalagikot ayat na jak mapanawan napudno kabyag itek awan gana anyang yatat inaramid ko tapno na ikariyak mangted balegi at malpas kasinuhan. Sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan kumatoy bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Kani jay krus gad na inted na gapukan niya. Nakaskas daaw nagpanagan to'y biyak ko sipot pa'y inawat ka manupot ko yak maipkas to kas anot panong baliw mo't biyak ko naputno nga ayan pa'y mo kaniyan
ajak narik na idi agarubos tinulwa dito'y mata gapu itirag o to'y kaungga Siputing tingkad biyak ko naidumdumat raksat ko Siputing tingkad biyak ko nagbaliwen ko'y lubong ko Siputing tingkad biyak ko awanin sa bulan ko'y puso at datal na ko'y kaungga Siputing tingkad biyak ko Biag ko itakat na idumduma Tasikat ari ken may sa akon nga adipen mo Agnanayon ta presensyam pagyan na Ingat panagsubling amang ituray kanya Awan umartap ken ka talangit ken tuy daga Natanok nga Dios o madaydayaw ka Siputing tingkad biyak ko naidumdumat raksat ko Siputing tingkad biyak ko nagbaliwen ko'y lubong ko Siputing tingkad biyak ko awanin sa bulan ko'y puso at datal na ko'y kaungga Siputing tingkad biyak ko Siputing tingkad biyak ko naidumdumat raksat ko Siputing tingkad biyak ko nagbaliwen ko'y lubong ko Siputing tingkad biyak ko awanin sa bulan ko'y puso at datal na ko'y kaungga Siputing tingkad biyak ko at datal na ko'y kaungga Siputing tingkad biyak ko at datal na ko'y kaungga Siputing tingkad biyak